ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag. Ova stara poslovica može izuzetno dobro da objasni ovu aferu koja je izbila sa Elektroprivredom Srbije, a koja je kolapsirala nakon ovog jesenjeg snega koji je došao maltene niotkuda. Da, jeste da je trenutno mesec decembar, ali verovali ili ne, zima zvanično počinje tek od sutra, tako da nemamo šta da zamerimo vladajućoj strukturi. Sneg je zaista došao kao iznenađenje. PR stručnjaci vlasti su se mudro snašli u datoj situaciji, te su umjesto da prepuste situaciju stanju na terenu, koja svedoči o apsolutnoj nesposobnosti državnih struktura, obrnuli teze i upravo iste prikazali kao zaslužne što se struja uopšte i vratila. Svaka čast, to su sasvim dovoljni argumenti koji će ubediti 1,5 miliona penzusa i zaposlenih u državnom sektoru da svoj glas daju na raspolaganje velikom vođi. Naravno, pored velikog vođe moramo da se pozabavimo i sa malim lokalnim vođama, a to će ovom prilikom biti gospodin Milorad Grčić, zvani Mile Reaktor. Evo, prozvan je direktor EPS-a, taj izvesni Grčić, klasičan zgubidan SNS-a, političkog, neartikulisanog selekcije kadrova. Čovek inače stručnjak za ugalj, za roštilj, pošto ima pečenjaru, pre nego što je postao direktor EPS-a. E sad, ako je neko stručnjak za roštiljski ugalj, ne znači da je stručnjak za ugalj u Kolubari i za termoelektrane. Znači, ta pretpostavka da se on razume u ugalj je dovela do toga da ovaj sistem ispadne iz funkcije. Kod njega je moguće da se glina prodaje kao ugalj, je li tako? Evo i glave, i to kakve, glave direktora EPS-a Milorada Grčića, člana SNS-a i nekadašnjeg vlasnika ugledne pečenjare Fantazija iz Obrenovca, koga je upravo iskustvo u pečenjari i preporučilo za mesto direktora EPS-a. Jer šta? Peć je peć. Čumur, ugalj, malo novina ubaciš, ako hoćeš poliješ malo pivom i teraj. Koliko uopšte možda bude teško? Poslušajmo kako je govorio gospodin Grčić sa pozicije tada zamenika predsjednika opštine Obrenovac samo nekoliko meseci pre nego što je njegova matična Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine, pre nekih 10-ak godina od današnjeg dana. Vlašćena, tako da ja smatram da nikakvo moralno pravo više nemam da spadam u kategoriju lokalnih funkcionera koje ja zovem primači plate, a da pritom ne mogu nikakav pozitivan potez povući kako bi građani Obrenovca osetili boljitak ili u životu ili u svom standardu. Nakon što je SNS došao na vlast, gospodin Grčić je promenio nekoliko funkcija da bi na kraju postao i direktor EPS-a. A o tome kako je trenutno stanje u Elektroprivredi Srbije svedoči nam Nataša Prišić, bivša zaposlena u ovom velikom preduzeću. 100 njih koji se ne pojavljuju na poslu i dobijaju redovnu platu u Elektroprivredi Srbije, dok drugi građani nemaju leba da jedu, dok drugi građani mole za posao, dok su drugi građani na rubu egzistencije, mi plaćamo u Elektroprivredi Srbije ljude koji ništa ne rade. Hajde da oni bar dođu na posao. Da li me razumete? Znači, oni se ne pojavljuju, a na platnom su spisku jednog preduzeća. Dođi, budi moralan, sedi, pa bar odsedi na tom radnom mestu. Ne. Ja sam to ispominjala u intervju i u novinama, oni botuju. Oni ništa drugo ne rade, nego samo botuju. Prosto je nevjerovatno šta vlast ume da učini od čoveka. A sada bih u nekoliko redova voleo ukratko da navedem još nekoliko detalja iz biografije gospodina sa kojim se ovde bavimo, a koji će vam, verujem, biti zanimljivi. Naime, istinomer.rs navodi kako je gospodin dana 2.4.2012. godine završio osnovne studije na fakultetu, u pitanju je fakultet Edukons, sa odbranom diplomskog rada, sa nazivom promocija kao instrument marketing strategije. Dalje se navodi kako je dotični fakultet njegov rad negde zaturio i nije mogo da ga da javnosti na uvid, što je ogromna šteta s obzirom da verujem da bi rad bio sjajan materijal za proučavanje. Dalje se navodi kako ovaj tip postaje direktor RB Kolubara
8. oktobra 2012. godine. Dakle, 6 mjeseci nakon što je završio osnovne studije, on postaje direktor u Kolubari. Sad se postavlja pitanje kako je tip za 6 mjeseci mogao da stekne dovoljno iskustva da postane direktor ovom preduzeću. Pa, čuli smo, on je još pre fakulteta bio roštiljđija, bavio se proučavanjem uglja, pre svega za roštilj i tako dalje, što je sasvim dovoljno iskustvo da se postane direktor. Još ako je dobru hranu pripremao svojim partijskim drugovima, šta drugo da se kaže. 2015. godine postaje direktor Kancelarije za društveno odgovorno poslovanje u Elektroprivredi Srbije i ubrzo nakon toga postaje i direktor za jako kratko vreme. Čovjek koji je kritikovao prethodnu vlast odjednom postaje bahati član nove vladajuće strukture. A kako nam se desilo da najveću firmu u zemlji vodi bivši vlasnik pečenjare Fantazija? U Hercegovini ima jedna dobra narodna poslovica. Biće za mačka mnogo goveđa glava. Mislim da se ovdje to može primeniti na izbor rukovodstva Srbije i ja ne mogu da razumem da ljudi koji postave, znači čoveka koji se ne razume u te stvari, ali apsolutno se ne razume i uči u hodu, kako mogu da očekuju da im bude bolje? Jer taj čovjek po prirodi stvari izabraće ekipu koja odgovara njemu. Šta je važno? Važna je sljedeća formulacija. Srbija je elektroenergetski nezavisna. Zahvaljujući predsjedniku Vučiću. I to je jedina prava istina. Toliko bi bilo od mene za ovu priliku. Ukoliko imate neko svoje mišljenje na ovu temu, a verujem da ga imate, ostavite ispod u komentarima. Ukoliko vam se svidio ovaj video, bacite jedan like i zapratite moj kanal. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!